engikwazi mina first mina ukuthi ngidalwe kabuhlungu ukuthi mhlawumbe naleyo nto leyo guys yenze kumina kuqala ukuze ngizobona ukuthi uyenzile no angiphuzile amusungisukele nje kodwa sikisidingo sokuthi manje nifuna ukusatshwa la ka TikTok umuntu ukuthi waduma ngesikhathi sakhe akadume ngesikhathi sakhe ehlele ngezansi unyaka nenyaka uhamba netrend ukuthi udume ngo2019 ngo20 le minyaka ledlulile waduma kulo yanyaka lo ya 2025 manje asikisidingo sokuthi lo ulebele ufuna ukuduma ngenkani ngisho ungasekho mongasekho emagameni angcwele phuma kusala ingane yabo nje ngoba ngisho nemiculi ishintsha le ngesikhathi sobaba kwakuculo obani ufana lo obani oLucky Dube kwaculo Lucky Dube njengamanje kungena oMampintsha yonke leyo nto leyo yenza njalo nawe Musa wena ukufuna ukuthi 2025 uwe 2026 uwe 2027 wena kamsana ukuyenza leyo nto leyo into wrong eniyenzayo ukuthi niyenza ngamagama abantu awazi ukwenza icontent ngegama lomuntu wena namhlanje uThamara kusasa uThamara phambi kwakusasa uThamara kanti uphumula nini wena uphumula nini nje wena aniphumuleni umuntu akaphumule akhokha umoya ukuthi ufuna into entsha ozotrenda ngayo thola into entsha ozotrenda ngayo utrende kabusha angigudli umuntu ngisho kuona wonke umuntu olokhenza ivideo ngami njalo namhlanje kusasa abantu abadlala uTikTok bakhathele manje bakhathele bayimvithi bakhathele nje hawu njalo uyascrolla mfethu uphela u5 minutes ungahlangananga nevideo kaThamara wenzeni lo sisilona hayi akenzanga lutho ukuphapha nje kwabantu abadlala uTikTok nje bayaphapha nje abafuni ukudedela ingane ezincane bayaphapha bafuna ukulobele betrende njalo hayibo hayi bakwethu ngeke hayi 1 million bengizosho lokho guys ku live bengizosho lokho kuphela ukuthi anifunde nokwamukela ukuthi uTikTok usunuwisile iwa uyobuya uvuke ngelinye ilanga asikho isidingo sokuthi wena namhlanje umgqibele isonto udla umuntu oyedwa lokho ufuna ama likes ngomunye umntwana lokho ufuna ama like yonke trend wena kufanele ufake umbono ukhula nina ntweni njalo ufaka umbono ufaka umlono uyaparuza uyaparuza ko TikTok ufaka imbono uyaphawula njalo uyaphawula kubukwa wow ngeke mina ngeke ngize ngikwazi guys ngamayini ngibulale mina nje ngeke ngize ngikwazi ngola step ngibuka umuntu oyedwa uyaphawula ko TikTok ilonyaka ngibuka umuntu oyedwa uyaphawula nakhona uphawula ngento engasisile uphawula amagama abantu mina ngamayini nginika umkhonto ningigwaze ayikho into engizolo ngiyihoxisa la hlukana phansi nama trend abanye abantwana makutrend omunye umntwana it's fine makuukuthi ubonile ukuthi uyatrenda akusindaba yakho leyo uyatrenda akushiwa ukuthi niyatrenda uyatrenda yena yedwa like eceleni kanje uyatrend not ukuthi ni trend nobabili wena why yonke into wena make kwakhona umntana otrendayo ufuna ukumnamathela ukuze nizotrenda nobabili umona nokuphapha yabo nje phapha niyaphapha ne pressure yokuthi nifuna kuziwe ngani la ku TikTok into engeke isiyenze ngihloko hawu yini uBarcelona nhlekani into engeke isiyenze ukuthi kuzwe mina Nkosi yami mina ngisho uNkulunkulu uyazi mina lo ngisho uNkulunkulu uyazi mina ubalothi thina noma ngabe ubani mina make wenza ivideo ngami nje mina nje ukuthi wake wenza ivideo ngami awungixeke awungixolele nje halo uyascrolla Thamara niyaphapha imosi nje futhi nibadala abantu abenza lesikhathi musumdala hlala phansi sasumhlala phansi thatha nje umhlala phansi musumdala uvumela ukuthi umdala and uwile umuntu owile akusile icala lakho ukuthi uwile uwile it not like abantu
year. Ngizodlala uTikTok ngingedwa anginamuntu nawe yenza kanjalo. Asikho isidingo sokuthi kwi-content yakho njalo wena masivula i-content yakho masivula i-wall yakho sibona amagama omunye umuntu. Like uyazi ukuthi mawubona i-wall kaTamara uzofica imbono yakhe eminingi kuma video amaningi. Asikho isidingo saleyo nto. Umuntu akanaka into ehlangene naye ngqo. Naka nje into ehlangene nawe. Into engahlangene nawe scrolla udlula ubheke phezulu bakwethu. Asikho isidingo sokuthi wena kwi-content yakho lokho iwayini. Yini? Elami. Papa yini kodwa niyaphapha. And umuntu noma ngabe ubani uthi usatshwa ngakubo le noma ngabe kuphi la uqhamuka khona ngabe seZimbabwe ngabe kephi umuntu akasatshwe ngakubo. Mina ngeke ngize mina ke la mina nje hayibo mina mangikhona hayibo. Guys, no, i-wrong lento eniyenzayo, i-wrong. Omunye ukhipha amavi yazi angifuni ukukhuluma ngomuntu kodwa khona i-wrong lento eniyenzayo ngoba mina ngisukela umuntu. Nina nifuna usilawula nina nifuna usilawula. Mina ngeke futhi ngize ngilawulwe intombazane noma ngabe uyintombi edlula bani uyintombi le ngakini. Yabo le wazalwa khona endaweni yangakini la bakubona khona sebekubona ku TikTok uyaziwa ke lapho. Mina ngeke nje mina hayibo. Ngeke guys na ngingikwazi mina first kuyangihlula first ukukhothamela omunye umuntu njalo igama lami njalo igama la uhlula yini ukwenza content ngegama lakho uhlula yini why ungenza content mawuwile uvumela ukuthi okay njengamanje akusahambi kahle ungasahambi kahle izinto ayisahambi kahle akushiya ukuthi uzobulawa noma shona usazobounce back kuphinde kulunge futhi manje lento ukuthi wena uyaphawula niyaphapha nje yabo nje wonke umuntu owenza content ngomunye uyaphapha uyaqina uyaphapha hawu yengabe khona na ikhona manje sibuka wena ukuthi ikhona intombi edlula wena ayikho ngoba sibona bangakini. Wena ngwale intombi edlula uyintombi edlule ezinye le ngakini la ku TikTok asikwazi ukuzwa ngomuntu oyedwa. Mina ngikwazi ngempela uthi uyintombi edlula mina wena uyaziwa masukhulumile ukuthi wena uyogcina le ekhakini ngakini le kude engabi iseZimbabwe engabi ke mina kazi ngeke ngempela mfethu yazini kodwa baba yini okwamanje kodwa nje yekani guys lento leniyenza iyabheda njalo wena utrenda ngecontent yomunye umuntu utrenda ngecontent yomunye umuntu njalo like uyatrenda einkulumeni zabanye abantu